جه اکران نوچه تیوی شف باش بینرین ما بگرنگترین نوچه این کل سرانسری جهان کردستان قومین دی بولتنا داویا روژه دجواره پیشکش بکن. جیگری پارزگاری حسک احمد هلالی راگهاند که سبه ساعت 7 سبه زیدتری 1000 مالبات ویوگرن عفرینه. احمد هلالی دیار کر که کچبرین مایی برش بر ازمونین زاروکین خواه دم سالا چاندنیه و پانبدبونین دن نکاریبون بکاروانین بری را وگرن. د چارچوبیا پیمانا 29 چیله یاد ناوبر حکومت وگوز آستوریه و قصده ده وگرا همو کوچبرانه ج آدار ای سال و کروانین کوچبرین عفرینا روش آبای کردستانه و دیگرین سرمال و ملکن خو هری داوی ده هزیرانه ده کما حیشتمین آ کوچبرین عفرینه ج باجار قامشلو گرکلگه و دیرگه کوجنیزی که 1700 مال بطان پیک دهاتن گهیشتن عفرینه سبجی کما داوی آ کوچبرین عفرینه ج پارزگاه حسکه بر بجهوارین خو و برد کون جیگری پارزگار حسک احمد هلالی راگهاند کو جبو وگرا زیدتری 1000 مالباتن کوچبرین عفرینی لسر مالن خو آماده کاری تین کرن. احمد هلالی آنی زمان کو سبد ساعت 7 کروانی کوچبران دبن چاودریا تیما سروکاتیه و هیزین اولکاریا هندرین این پارزگاه حسکه ده دیج باجار قامشلوه بر بعفرینه و بره بکوه و وها دوماند. کوچبرین مایی بره جبر ازمونین زاروکن خو دم سالا چاندنیه و پابندبونین دن نکاریبون به کروانین بره ره بچونا کما یکم جنیزیکی 400 مالباتی پیک دهات ده نه آدارا ای سال ده کما دویمین کو جنیزیکی 200 مالبات پیک دهات ده 4 نیستان دجی کما سیمین کو جنیزیکی 800 مالباتین کوچبرین عفرینه پیک دهات ده 14 نیستان ده کما 4 آج 1000 مالباتی پیک دهات ده 10 گلان دجی گهیشتن عفرینه هجای ببیر خستنه جسالا 2018 و جبر ایریشین دولتا ترک شینین عفرینه کوچبر ببون. کنفرانسا جینوساید و انتگراسیونا دموکراتیکا شنگاله به پانیلا سیمین بداوی بو. د کنفرانس دهات دیار کرن که دوی عراق جواکا ایزیدی وکنتوه که جه عراق ناس بکه. بدروشمه عدالتا و گوهیز و ببه بنگها انتگراسیونا دموکراتیک لشنگاله ایزیدی جبو دیار کرن و نیقاش کرن آرین چاره سریه جبو پیشروجا خواه کنفرانسک لدار خستن. کنفرانس به پشداری آنیزیکی دست کس جروشنبیر، اولدار، سروک عشیر، سیاست مدار، روجنموان و چالگوانی جی دروی شنگاله جی سلیمانی، مغمور، موسله، بغداد، کرکوک، هولیر و دوهو که بریوچو. د کنفرانس ده لسر دیرو که ده فرمان باندورا فرمانا لسر چانده فرمانا ده 1024 و لگرینا عدالت جنوسید و انتگراسیونا دموکراتیک آشنگاله هات نقاش کرن. کنفرانس جنوسید و انتگراسیونا دموکراتیک آشنگاله پشتی پانلا سیمین بداوی بو. د کنفرانس ده هات دیار کرن گودوی عراق جواکا ایزیدی و کنتوه که جی عراقی ناز بکه. هاد دست نشان کرین و هر دم و ده هر پنگاوه ده جنه هبونا خوا و ناسنامه خوا پاراستیه. پشتی نقاشن کسین آمده جین رخاندن و پیشنیارین خوا جبو کنفرانس کرن و کنفرانس بدروشمه یان بداوی بو. تی پایین دروژن پیش ده انجام نامه کنفرانس جرایا گشتی را وره اشکره کرن. شاندیا دم پارتیا ایمرالیه پروین بولدان جبو هفدیتنا به سروک مجلس نومان کرتولمش و وکیل سروک گشتی AKP افکان آلاره دیار کر که اولبندا هفدیتنینه. اندام شاندیا دم پارتیه پروین بولدان و میتحات سانجار تی پایین که ویل مجلس به سروک مجلس نومان کرتولمش و وکیل سروک گشتی AKP افکان آلاره هفدیتنه بکن. پروین بولدان که مجلس پرسین روشنامه گران برسوان دیار کر که اول مجلس بندا هفدیتنینه. و کنگی بانک لوان وره کرن دی بچن هفدیتنه. لگوری آگاهیان دبا که جبر کار و بارین مجلسی هفدیتن جسبیره بمینه. هفشاردارین شارداری باجار مزن آمده سرابوجاک و دوگان هاتون
سردانا چالاکیا نوبتا اکولوژی کرن. هفشارداران تکزیل سر پاراستنا خوزای پاراستنا مافی بجداربونا گل دی پیواجوین بریاردانی ده و یک گرتنا تکوشینا اکولوژی کرن. لگندê çaldêre yê navçeya Vartoya Mûşê ya Bakurê Kurdistanê. Çalakiya nobetê ya niştîcehên herêmê û platformên ekolojîk ên li dijî projeya Santinera Enerjiyê di roja heftê sîsyan de berdewam dike. Hevşaredarên bajarê mezin ê Amedê Ayşa Serabuca Kûçûk û Dogan hatûn ji bo piştgiriyê bidin çalakiya nobetê ya li gundê Çaldere serdan kirin. Serabucak destnîşan kir got herêm bi salane hem ji şer û hem jî ji wêrankirina jîngehê bandor bûye û halê zêde kir. Xweza jî bi awayekî sîstematîk ji ber projeyên bendav, hîdrolektrîk û santralên jeotermal tên wêran kirin. Em ê erdînîgariya xwe û çavkaniyên xwe yê binên erdê û ji heta dawiyê biparêzin. Di heman demê de hevserok Dogan hatûn jî diyar kir. Wergirtina nerînên xelkên herêmî di pêvajoyê nirxandina bandora jîngehê de şertekî yasayî ye. Her wiha biryarên gobeyî razîkirina raya giştî, saziyên giştî û rêxistinên civaka sivîl têne dayîn li dijî yasayê ne. Hatûn bang li dadweriyê kir got divê biryarên li ser qanûnê nehatine bicih anîn werin betal kirin. Sözünü dikkate almayarak hiç görmediği bir coğrafya üzerinden سروک گشتیه CHP Özgür Özel کو به بریارا بطال کرنا تکز جپیوری ها دورخستن ده برنامه که تلویزیونی ده درباره partiyanu da آگاهی زلالدان. Arkadaşlar 10 yıl önce bu meclise Di 4-5 Kanûna 2023 de 38 Kongreya Asayî CHP pêkatibû û Özgür Özel bûbû serokê giştiya CHP. Dadgeha îstînafê derbarê Kongreya CHP de ku Özgür Özel bûbû serokê giştî biryara betalkirina teqez da. Bi vê biryarê re Özgür Özel ji pêwirî hat dûrxistin û Kemal Kılıçdaroğlu careke denê weke serokê giştî hat peywirdar kirin. Serokê Koma CHP Özgür Özel di bernameya televizyonekê de derbarê Partiya Nû û gelek mijaran de axivî. Özgür Özel derbarê Partiya Nû de agahiyeke nû parve kir û diyar kir ku ew li ser nav û logoyê dixebitin. Her wiha Özel da zanîn ku heta ew navê partiyê diyar bikin dê weke Partiya Nû bê gotin. Özgür Özel têkildarî pirsa partiyeke nû ava bikin anna jî ev bersiv da. Tevî îmzayan jî kongreyê nakin, pêvajoya dadgehê heye. Piştre jî em ê desteya rêveberiya navendiya partiyê kom bikin û li wir nîqaş bikin. Ji aliyekî din ve jî li ser gengaziya avakirina partiyeke nû komeke hevalên me rêziknameyê dinivîsînin. Di dawiya meha tîrmehê û destpêka meha Tabaxê, li ser vê mijarê jî wê gav bên avêtin. Em li ser nav û logoyê dixebitin. Li ser nav lihevkirinek heye. Heta em nav diyar bikin em dikarin bibêjin Partiya Nû. Özgür Özel yekem car di dehê tîrmehê de ragihandibû ku ger ew derfeta siyasetkirinê di CHP'de nebînin dê partiyeke nû ava bikin. Kemal Bey hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in زمان مرجع پیشین ای هبونا نتویکیه. تماشاوان ایجا اف گوتنا جلادت بسالانه وکی چرای که ریا گلی کرد رونی دکه. دی سر کو چاداویا زمان ناس روزنامه‌وان نویسکار و سیاستمدار کرد میر جلادت علی بدرخان را 75 سال درباس بون. ام دی وی دوسیای ده جلادت علی بدرخان ببیرتینن. تامرو خلاصتکی امری خو خلاصتکی میر جلادت علی بدرخان di 26 Nîsana 1830 de li Stenbolê ji dayîk bû û neviyê malbata Bedirxaniyan e. Bavê wî Emîn Alî Bedirxan di nav damezrînerên Komeleya Bilindkirina Kurdistanê de cihgirt, diya wî jî Senîha Xanim e. Di sala 1935 de bi yek ji edîtora kovara Hawarê Rewşen Bedirxan re zewicî. Zarokên wan Sînemxan û Cimşît ji vê zewacê çêbûn. Wî zaroktiya xwe di sürgûniyê de derbas kir, ev yek çarenûsek bû ku ji aliyê rêveberiya Osmanî ve li ser malbata wî hatibû ferskirin. Wî xwendina xwe li Stenbolê dest pê kir û li bajarên cuda domand. Ji bilî zimanê Kurdî, bi zimanên İngilîzî, Fransî, Almanî, Tirkî, Farsî, Erebî jî dizanî. keçmama çelenk tu çûyî hûn çû Piştî ragihandina komarê neçar ma ku ji welatê xwe derkeve,
لألمانيا مصر و پشتجی سوریه د سرگونی دجیه. جلالت علی بدرخان د سالا 1927 د لبیروده رولک چالاک د دامزراندنا تفگره خویبونه د لیست. جی سالین 1935 و جی او جی چالاکین سیاسی و کشیا و همو انرژیا خوا دا زمان و چندا کردی. پشره 15 گلانا 1932 ده لشامه او حوالین خوا کوواره هواره وشاندن. نه تنه کوواره که ویجهی بو، او وکی لابراتواره که جبو زمان نویسکی کردیانو خدمت دکر. بنگها و الفابیا که ایروژی جبو کردیان نویسکی تبکارانین دور دهات دانین. نه تنه الفابه لی هر وها ویجه که نوجی دناو روپلین هاواره ده شیوه گرد. هواکن روپلای کم یا کوواره هاواره مینا که ده هر سردمه ده جبو که کرد گوه خو بده نهاتیه نویسین. هاوار دنگه زانینه زانین خوناسینه. خوناسین جمر ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خوناس دکه دکاره خو بده ناس کرن. ورد اوتمام حیرانات پسمام ورد خود گرمی دلی من جوانی آمنا کردن ده بگرمینه. هر وها برهمین وکی الیفبا کردی، ریزمانا کردی و فرهنگا کردی ایروژو وکی چافکانیم بنگهین جبو لیکولینه لسر زمان کردی تنه بکارانین. جلادت ده پیشکوتونا پرتوکا خویا بناوه الفابیا کردی ده وسا ده بیجه. بری و پشتی بلاف کرنا الفابه من فکرین گلک کسان پرسین و گوتونین هنه کام بکیری من هاتن. دناوان ده مروونین یکجان لخونداجی هبون. جلورا از وی الفابه جی کدا خو بیتر کدا ملت خو ده حسبینم و پیشکشی وی دکم. جی خو هر چیه ویه جیه هر کسی هجاتر و سپحیتره. او د پازده ترمها 1951 ده پشت قضایه کلبیره که آوه کدنامه خود جره دگوت بیره قدر جیانا خوش دسته. بدرخان لگورستانا شیخ خالد نقشبندیه لشامی هات و شرطن و تشتکی جبلی پرتوکان پیخو نهشت. جلالت علی بدرخان نتنه بناسنامه خویا سیاسی، ایروژی وکی یک جستونین هری گرینگ ان زمان، ویجه و لیکولین اکادمیک ان کردی جهیلا به میلیونان کردان و جنفشکی بو نفشکی دن تیوگو هستن. موزیکژنê Kurd Elî Temel di salvegera wefata xwe ya 32 de li Enqereyê hat bibîranîn. Malbat û hezkerên Elî Temelê jî beşdarî merasîma bîranînê bûn. Temel di sazûmaniya xebatên çand û hunera Kurdî de pêşengtî kiriye û yek ji avakerên koma mûzîkê ye ya binavê koma çiya ye û herî zêde bi strana xwe ya binavê şitla azadiyê tê naskirin. موزیسیانی کرد علی تمل ده سالوگر وفات خوی 32 ده لانقره جالی کومالی ناوند چاند آناتولیه و هات ببرانین. مالبات و حسکرین علی تمل جی بشتری شوا بیرانینی بون. ده شوا بیرانینی ده اولی لسر جیان و کسیتی تمل خفتنات کرن و پشرا که تمل لسر وی آخوی. و کدین لسر جیان و سرپتی اوی سینویزیون هات پیشکش کرن. ده داویا برنامه ده کوما موزیک ناوند چاند آناتولیه سترانی علی تمل گوتن. علی تمل ده سال 1960 ده لدیریکا میردینش دایک بو. تمل ده سال 1981 جبر خباتین خوین سیاسی کتگردیگه و ده سال 1909 درکت. تمل ده سازومانی خباتین چند و هنر کردی ده پیشنگتی کریه و ده آواکرنا کوما چای ده جی گرتیه. بوان سترانی خواه تیزانین. خوشکا زوزان، دشتان بسمیلی، شتلا آزادی، روزرین، بوکا کردان، کچکا درسیمی، هیسیرم لزندانی و پارتیزان. علی تمل ده سالی نودی تبلی پککی بو و ده سیزی تیرما 1994 ده ده پچونه که ده جیانا خوش دستا. هفجین علی تمل آسومان تمل لسروی وسا آخوی. علی تمل انسانه که شورشگر بو، انسانه که پارتی حزب که
سنة باش وعلي تمل يعني أما كي خو تشتي خو كش هم أدقو بارتي وتشكيدو تني دقو أم كرد قرق مستركبن دقو أم كردانا كاوي أم برخوانه داوي ما خلاص هروها كاكي علي تمل ويسي تمل جي درباري براي خدا وسان بيوي باش وعلاقي خوش و كلتراوي هديد بأدبيات ليسا قندو أدبياتاوي برفرابو نوا جمعات هذا جوات هذا خوش د بيوي نرمو يعني ورك أخلاقي وي فكري وي لسر كردوتيبو ور أسكر مثلا جانا دهاتكن راد بلكي أسكرا بأسكرا ببدتشين هون هاتن تشي گونولگون نوچه تیوی انقره مدیای عراقی راگهاند که حکومت عراقی داخواست کریه که به شرکت گریدای حزب الله لبنانی را که جعالی دولت نکبوین امریکایی و جزال وان هاتیه برین او تو دانستاندن نین کرن. جزاین بانکاین لسر هجمارک جکسایت سیاسیین لبنانی هاتیه فرض کرن. بریار حکومت عراقی سپاندنا جزاین لسر بانکایان لدیجی سروک تفگرا مردیا لبنانی سلیمان فرانجی و جیگر سروک بورویا سیاسی حزب الله محمود قماتی کو برج عالی دولت نکبوین امریکای و هاتبو جزا کرن. افگاف د چارچوبه سپاندنا جزاین امریکیین لدیجی پارتیین لبنانیین لعراقی دته. شیروکارین عراقی دیار کرن کو اف بریار جبرزختین امریکایین لسر حکومت علی زیدی هاتنه داین. لی باجار کوی پارێزگەها هەولێرێ سەمینەرەکە لەسەر گرنگیە خوردکردنا یەکیتیە ژنên کورد هاتە لەدارخستن. هەروەها نونەرا کۆنگراستار نەژما عەلوش دەستنیشان کرد کۆ divê کورد bi taybetî jin destkeftiyên xwe biparêzin. بسرناوین دستکفتیین جنان لروش آوا و باندورا وان لسر یکیتیان تویی پلاتفورما یکیتیان تویی جنین باشور به هفکاریا کنگراستار لنافچه کویا پارێزگەها هەولێرێ سەمینەرێک لدارخست جنین ji باشوورê Kurdistanê diyar kirin got divê Kurd bi taybetî jin bikaribin xwelgorî guhertinan biguherînin û destkeftiyên xwe biparêzin. Nûnera kongrastar û yek ji organîzatorên semînereyê bi navê Necma Ellûj got Rojhilata navîn diguherînên mezin re derbas dibe û nexşeya siyasî ya herêmê diguhere. Divê Kurd bi taybetî jin xwelgorî van guhertinan biguherînin û destkeftiyên xwe biparêzin. Necma Ellûj dazanî got li Rojavayê Kurdistanê jin di çarçoveya pêvajoya entegrasyonê de bi taybetî di pêvajoyên leşgerî û biryardanê de rastîhin astengiyan tên. Necma Ellûj daxwaza piştgiriyê ji bo jinên Rojava û hêzên jinan kir û destnîşan kir got bi hevkarî û yekîtiyan di navbera hemûyan de ev destkeftî dikarin werin parastin. Necma Ellûj daxwaza piştgiriyê ji bo jinên Rojava û hêzên jinan kir û destnîşan kir got bi hevkarî û yekîtiya di navbera hemûyan de ev destkeftî dikarin werin parastin. تماشاوان ایجاد دمین داوید کوچبرین گندین زرگان و تلتمریین کوچبر شر کوچبر بونه ودگرین مالین خوین ویران کری. کوچبرین کو ودگرین جبر نبونا آف کهرباء و خدمتگزاری بنگهین گلک زحمتیان دکشینن. اکیپا نوچه تیوی سردانا گندین دنافبرا زرگان و تلتمری ین ویران کری دکر و ویرانیین لگندان بلگه کرن. د چارچوبه پیمانا 29 چله‌ای ده خلکین گوندین زرگان او تلتمری ودگرن مالین خوین ویران کری. جبر ایریشن کومن چکدار این بسر دولتا ترکیه و جسالا 2019 اوور و به هزاران خلک گوجبر بونه. افدمک شینین گوندوار زرگان او تلتمری پشتی چند سالان ودگرن مالین خواه. هن مال به تمامی هاتنه ویران کرن و نگونجاون کو جیان لیوره کرن. تاوی شرط و مرجن دجوار این هریمی گوجبر ودگرن گندین خوین ویرانکری او هول ددن مالین خوش نووا آوا بکن. مال او بنسازین گندان با آواین جدا ویران بونه. هن خانی به تواهی ویران بونه و نگونجاون کمروف لوان بجین. اف یک ری لبر وگرا گوجبرین گندین زرگان او تلتمری آستانگیان چه دکه.
جبرکن بونا خدمتگزارین بنگهین به تایبەتی ئاو و کەهرەبا کەسێن ڤەگەریای زەحمەتیان دکشینن. ji bo jinova avakirinê û çareserkirina encamên wêraniyê ti bernameyeke diyar tune ye. Koçberan Bank lê rayedarên hikûmeta Vegwez a Sûriyê û rêxistinên navdewletî kir ku li hember ziyan û wêraniya mal û gundên wan alîkariya wan bikin. Ji ber nebûna şert û mercên guncav bi hezaran malbatên koçber nikarin vegerin malên xwe. Bi dehan mal û binesaziyên li gundên El Rebîat, Tilwerit, Şêx Elî, Qubur El Qeracîna, El Maslata û El Ebûj bi awayên cuda wêran bûne. Hin xanî bi temamî hatine wêrankirin û neguncawin ji bo jiyanê. Ev jî ji xwe dibe astengî li ber vegera koçberan a ji bo mal û gundên wan. Li Cizîrê xebatên entegrekirina saziyan di nava hikûmeta veguhêz a Sûriyê de dewam dikin. Desteya jinan a Cizîrê bi pergala desteya malbat û nüfusê ya Wezareta Karûbarên Civakî re hat entegrekirin. Ev gav di çarçoveya peymana 29 Çileyê ya di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta veguhêz de pêk hat. Ev du roj li ser hev di navbera desteya jin û desteya malbat û nüfusê ya Wezareta Karûbarên Civakî û kar a hikûmeta veguhêz de rêzê civîn hatin lê darxistin. Piştî civînan hat ragihandin ku desteya jinan a Cizîrê bê pergala desteya malbat û nüfusê re hatiye entegrekirin. Li gorî li hevhatinê dê nivîzgeh û navendên desteya jinan a Cizîrê xebatên xwe berdewam bikin. Rêveberiya Xweser a Kobanê şandeyeke Amerîkayê pêşwazî kir. Aliyan dosyayên entegrasyon û pêkanîna peymana 29 Çileyê nîqaş kirin. Şande ji Nadîn Menza serokaberê ya Komîsyona Azadiya Olî ya Navneteweyî ya Dewletê Nekbûyên Amerîkayê û serokaniha ya Enîstatuya Angajmana Cîhanî. Megan Bodit rêvebera lêkolînê li Enîstatuya Aştî ya Kurd, Dr. Amy Austin Homeless, profesorê li zanîngeha George Washington û nivîskarê pirtûka Sevevro State a li ser rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Her du aliyan mekanîzmeyên entegrasyonê û asta heta niha pêk hatiye û rêbazên bi cihanîna peymana 29 Çileyê nîqaş kirin. Aliyan giringî da parastina taybetmendiya pêkhateya Kurd a li herêmê û got ku divê ewlehî û parastina herêmê werin xurtkirin. Beşdaran balkişand ser rola jinê û pêwîstiya naskirina mafên wê di destûra Sûriyê de. Piştî her du erdhejên kolê Venezuelaya Rûdan, Yekîtiya Ewropayê ragihand ku ew ê 20 milyon euro alîkariya mirovî bide Venezuelayê. Yekîtiya Ewropayê dazanîn ku ev alîkarî ji bo her du erdhejên mehaboriyên li Venezuelayê pêk hatin. Her wiha diyar kir ku pakêta alîkariyê ya herî dawî dêkirîna alavên bijîşkî fînas bike. Wê piştgiriyê bide tîmên lêgerîn û rizgarkirinê. Hêjayî bîrxistinê ye ku di 24 Hezêranê de du erdhejên bihêz bi pilleya 7.2 û piştre bi 39 saniyan erdhejek din bi pilleya 7.5 li Venezuelayê qewimîn. Li gorî agahiyan heta niha di encama van erdhejan de zêdetirî 4700 kesî jiyana xwe ji dest dane. Şerê di navbera dewletên Yekbûyên Amerîka û Îranê de careke din ber bi gûrbûnê ve diçe. Artêşa Amerîkayê ragihand ku wan 7 saetên bênavber êrîş li ser bi dehan navendên leşkeriyên Îranê pêk anîn. Ji aliyê din ve medyayên Îranê eşkere kir ku pazdarên Îranê êrîşî baregehên leşkeriyên Amerîkayê yên li Kuweyt, Behreyn û Urdunê kir. Rageşiyên leşkerî di navbera dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Îranê de her got diçe gûrtir dibe. Di êrişên nû yên roja çarşemê de
هێزین ئەمریکی ێریشی باژارێ بۆ شەهرێ یê başûrê Rojavayê Îranê kir. Li gorî ajansa nûçeyan a Îrnayê parêzgerê bû şehrê Mihemed Mustefawî diyar kiriye ku artêşa Emerîkî li bajarê bû şehrê êrişî sêcihan kiriye. Di vê çarçoveyê de artêşa Emerîkayê daxuya kirin ku wan pêleke êrîşan li dijî Îranê pêk anî. Got 7 saetan ji şeva sêşemê û heta sibeha çarşemê berdewam kir. Di daxuyaniya artêşa Emerîkayê de hate gotin ku bi dehan navendên leşkeriyê nêzîkî Tengava Hormuzê û deverên Peravê li Îranê hatine armanc kirin. Di encama êrişên Emerîkayê de û li gorî daxuyaniya berdevka hikûmeta Îranê Fatma Muhaceranî 3 sivîl hatin kuştin. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Îranê heta niha di 6 kes di encama êrişên nû yên Emerîkayê de birîndar bûne. Herûha di milê leşgerî de jî televizyona fermî ya Îranê ragihand ku di encama armancekirina Emerîkayê ya barageheke leşgerî ya Îranê li Îran şehrê de 7 leşgerên Îranî hatine kuştin û 13 jî birîndar bûne. Di bersiva van êrîşan de artêşa Îranê jî êrişên nû li ser baragehên leşgeriyên Emerîkayê yên li Kuweyt, Behreyn û Urdunê pêk anîn. Di derbarê êrişên ser Kuweytê de Ajansa Îranî Tesnîmê belav kir ku sûpaha pasdarên Îranê li ser navendeke piştgiriya leşkerî û lojîstîkê ya Emerîkayê ya li herêma Bender Abdullah êrîş pêk aniye. Li Behreynê ajansê da zanîn ku pasdaran navendeke fermandarî û kontrolê, ambar û dezgehên sotemeniyê yên ku ji hêla Flûta Pêncemîn a Emerîkayê ve têp kar anîn armanc kirine. Herûha li Urdunê jî û li gorî agahiyên medyayên Îranê barageha asmanî ya Ezreqê hatiye armanc kirin. Ajansê angaşt kir ku balafirên bê pîlot ên Îranê herêmeke ku balafirên şer ên F-18 bi cih dibûn avahiyeke niştecihbûnê û hengareke mezin a amûran ku girêdayî artêşa Emerîkî bûn bombebaran kirin. Di êrîşa Rûsyayê ya li ser bajarê Odesayê Ukraynayê de 3 kes hatin kuştin. Her wiha Ukrayna da zanîn ku wan santralek elektrîkê ya mezin li nêvgirava Qrimê ya dibin kontrola Rûsya de bombebaran kiriye. Rageşiyên di navbera Rûsya Ukrayna de li ser deryaya reş ûriyên bazirganiyê yên sereke zêde bûye. Di êrîşa Rûsyayê ya li ser bajarê Odesa yê Ukraynayê de 3 kes hatin kuştin. Parêzgarê Odesayê Oley Kayper got ku ev 5 rojin li ser hev êrişên Rûsyayê yên bi mûşek û dronan herêma başûrê Ukraynayê armanc digire. Oley Kayper destnîşan kir ku êrîşan bi nesaziyên sivîl, pêşesazî û dezgehên bendergehê armanc girtine. Di heman demê de balafirên bêmirov ên Ukraynayê li deryaya reş êrişî 20 keştiyên Rûsyayê kirin. Di nav wan de 17 tankerê petrolê hebûn. Li aliyekî din artêşa Ukraynayê ragihand ku wan santrala elektrîkê ya mezin li nîvgirava Qrimê ya ku Rûsyayê birêve dibe bombebaran kir. Hêzên operasyonên taybet ên Ukraynayê bi postekê li ser Telegramê diyar kirin ku santrala enerjiya germê a bajarê Bilkaklovê doh bi şev hatibû hedefgirtin. Ji aliyekî din ve jî Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku ew hîn jî bawer dike ku hevalbendê wî yê Rûsî Vladimir Putin amade ye ku di demeke nêzik de ji bo bidawîanîna şerê li Ukraynayê li hevkirinekê bike. Trump di hevpeyvînekê de Fox News re li ser hevdîtina xwe bi Putin re got ez difikirim ku ew amade ye li hevkirinekê bike. Agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. Rêxistina bijîşkên bê sînor hişyarî da ku vîrusa Ebolayê li Komara Demokratîk a Kongoyê bi lez belav dibe. Ji hewildanên ji bo kontrolkirina wê jî zûtir e. Rêxistinê banga birfirehkirina tedbîrên kontrolkirin û lênêrînê yên lezgîn kir. Li gorî daneyên fermî heta niha hejmara kesên ku bi Ebolayê ketine gihiştiye 1926 kesan. Ji wan 702 kesan jiyana xwe ji dest dane. Piştî ku nêzîkî 2000 bûyerên vîrusa Ebolayê
لکومارا دموکراتیک آ کونگوی هاتبو تومار کرن ریخستنا بجیشکن بیسینور دیار کرن کو دوی برسواله دیجی ابولای وره برفره کرن. ریخستنه هشیاری دا کو ویروس ابولای لکومارا دموکراتیک آ کونگوی بزو بلاف دبه و جهولدانین جبو کنترول کرن آوی زودره. هروها ریخستنه بانگا برفره کرن آ تدبیرین کنترول کرنی و لیدانین بلز کر. دانه فرمی نشان دادن کو هجمارا بویرین پشتراسکری یین ویروسی دناوا کمتری 5 هفته ده 3 قات زیاده بونه. حتی 12 و مهیجی هجمارا کسین کوب ابولای کتنه گهشتی 1926 کسان. جوان 702 کسان جیانا خوش دزدانه. هاتر اگهاندن کو ریخستنا بجیشکن بیسینور لکونگوی 7 ناوندین درمان کرنه و زیادتری 15 یکینه این دابش کرنه دشوپینه. ویروس ابولا کدبه صدم آمرنان به تکلین راست بشلیین لاش این مروفان آن به حیوانین وگرتی را بلاف دبه و دبه صدم نشانین وکی تا، ورشین و خوین رجاندن هندرین و درویی. اف بلاف بونا تایبت بجوره یا بوندی بگیو یا ویروسی وگریداییه. جالیه که دنواره و برا برنامه یا روش آورته یا بجیشکن بیسینور تریش نیوپورت گوت. هر درن کرنه که جیانان دخواه. ام هیجی به دمیره پیشوازیه دکن. دا کو ام خواب بگینن بلافبونا ویروسی لشونا کو ام پیشی لوی بگرن. تریش نیوپورت بانگل هفرزی ناونتوی یا بیتر کر. کولینارینا کسین کو به ویروسی وگردینه باشتر ببه. ریخستنا بجیشکن بیسینور هفته ابوری دیار کر کو ویروس هنجی برفره دبه. و به یکی بتفگرا نفشه و درنکرنا درمانکرنه و گرید ده. تماشاوان نوچه تیوی به وی آوایم گهشتن داویا بولتنا خواست باس و مشوپاند حتی بولتنا کدن بمینن بخیر و خوشی.